ازاي يبقى شعركم فيه كيرلز من غير حرارة؟ هاي جايز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعلمكم ازاي تعملوا هيتلس كيرلز. كده بنقسم شعرنا نصين بالشكل ده كده. نحط البتاعه دي كده، نثبتها في النص كده. كان جاي لي معاها الدبوس بتاعها ده، او المشبك بتاع ناسي اسمه، بس انا كسرته لان انا بنام بيه. هو المفروض ما يكونش بيه، بس انا قررت ان انا هنام بيه. حاجه بناخد خصله بتبقى رفيعه، لان انا بحب اول خصله تبقى رفيعه، لان هي بتبقى جايه مع القصه، فعشان تديني الشكل بالظبط اللي انا عايزاه. نلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد ما نلفها اول لفه كده ثواني، بناخد معاها خصله تانية كده. من هنا بنبدا نتخن واحده واحده، وما ندخنش مره واحده كده. هنا اللفه التانية بناخد حته كمان معاها كده، واحده بتبقى من تحت وواحده كده جديده. خلصنا هنبدا نلف شعرنا بالتوكه دي كانت جايه معايا، وكان جاي كان جاي توكتين من دول، وزي ما قلت لكم انا اللي فوق كسراه، بس التوكه اللي اختها بقى ضيعتها، يعني انا مفيش حاجه بتعيش لي تقريبا. شدوا من هنا شويه عشان شعركم ما يتقطعش. الثانيه بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في الاولى. بعد ما عملنا الناحيتين بالشكل ده، ما تنسوش تشدوا الحته دي شويه كده عشان شعركم ما يتقطعش. اوكي، اي توكه عندنا مش شرط ساتين شبه دول، وهنبدا نلف البتاعه دي كده لورا بالطريقه دي، ونربطها بالتوكه اللي احنا جبناها. لكم استنوا بارت 2 عشان الموضوع ده بيبقى رخم قوي. انا هنزل لكم الريزلت النهائي بكره الصبح لما اقوم. يلا، جود نايت. صباح الخير. قلت لازم افكها معاكم عشان تبقوا شايفين كل حاجه. اهو بتبقى بالمنظر ده. نبدا نفك الدوب كده. سوري بس انا مستعجله جدا، عشان كده هتلاقوني متسرعه. واو، المنظر اللي يحبوه قلبي. بتبقى كده بالمنظر ده كده. الفاينل لوك بتاعنا النهارده شعر كده اهو. احسن طريقه عشان ما تستخدموش حراره. وبس كده، جود باي.